Twina mandagitari kuma Ntere mwanya mwanya, twina mandagitari umwete Life Care Hospital Meru, twina mandagitari umwete Glory Star, bonde twina bo hao na murungu endele obwathere na endele obokiri na kinyamberi mwebo ino na aru etatea ahora nikiremendeko kampu Ntere cia Lare Kianineke Factory kuolelia kuthimo no tungatirwo kwa mirimo mwanya mwanya kukuthuranirini mubunge Julius Taitumu awetewe ni sibitari ya Life Care na Glory Star. Mubunge Taitumu akiromba kari kwebanira na kwitha mirimo rira baitwe ukinyia kwa mwana kutogerwa wero taika to taika kuonga wone amani ya murimo kana na loi nani kuoliwa no kaibachwa ubwa hapo kuoliwa wariaria mieri 6 etawoliwe wariaria 5 etawoliwe oni mbeta wande be ntomwereria ko malukununu nani kambanga umezo itana gita ndo wakambe sibitare ana aru ande ibadi kwitani o na masimi wetu no atomanira waituro na amisi to yetu ende bonka muntu kuwa kathina kamwiri mbanga chweni mezo itana gita nendi bonto mbiyete agenda mono tethio ende woni mamire ingweretwe pio no ntobwana baba akwa ukinya na nikambiberwa rware na ndawa kambeye kore ndawa mwanga kwatweka nte kona nyathiringia kora ndawa ndagwende ambe mbone kire ana baba akwa mbone bubu ndene kiu nio kaiteneka warombeta kari kuita insurance ya mbia cia NHIF ira siwetwa SHIF na mbejire siwetwa cia hospital insurance fund ira cia NHIF kaindile itoci andegetie muno no ntore waita kandi ukireba ukona ndawa utheri kino tamana la tuachomie ne komie ontuko ukaita pesa iliko kubo ya muno nkiripotera Geto FM kuma Kianineke Factory mbeta Dokas Oledian Toitha.